On me mangingo ingo umana skonga. Ele I solonga le leida skonga I wa ia maku kula fo. Ele I ola ia sare le se pe mi kan fai mai e kele men kupua. O umanga ti saida uda skonga I le kau koe fa ua ia mea. E lua ma fuanga. O le sanga le mua gaka I lunga le awana. Sanga le mua gaka le avier ka awana gaka le savani. Pasi sir ka awana. Ma awa ngi inku na fungo so ele kasi skula fungo ya fi lunga le awana. Inga ia mauki ngoa. Kau si sia kula fungo. Sanga le mua le olo kako. Nga sare ki ange ele separate nga kausanga inga. Ya pe mo fa ko kula fongo nga o pe mika ia pe nga fa ya o luma I le main beach road e sa vali nga yo o sa mo ako e se pe mika mo mi no winga e le fa ka ngai un pare I lungo awana ke le no ka ko kula fongo ya mo ka si o sa nga le mo inga o mara na sa ma ko mai ka la fa ba ko mai kaula o ke o mai mo ko fa ke le inga ka vali sa fai le mako kiuke o le mako kiuke nga linga la kiki ki me o kupu mai a le ai fa le leo I langa mka fa yo sanga le mo mar pupu ingo le ola a me ko kingo le ku e le sanga le mo e le sanga le mo a fa pe ese singo fang a isi a wala se kele ka ko ku e fai nga ka o fele leo si a wala fa nga nga por e fe ro ya o que lo foi o farpo como foi ia ka vale ona sa no fai sila ko mei I pakan ka sanga e bi fe a manga o ia o lunga ia da wala mal parade fu ni ya e nga o fai e le fai un ko e fakala ina spe bi ka o mo kilo I le sanga le mo e lo fa la ve na fia I ka ia sa ma u ka fa le asi le solo la ve kas ia ma olu mala pia paka longa winga wa uma longa miki wa ima wa kunga ko kasi ngar mere na o winga o se kuala no foi ka ko ku ia ma no foi ka vale ina ia fai si wala ka po ita ko au ia mo se si kula nga mo sango le sorry to interrupt. Thank you for letting me know. Coming back to the parades, as you mentioned, there were two incidents, but we spoke in an interview. You said there were no reports of incidents or deaths from the parades. You asked about the parade in our town area. In town area, there's no report, but there's two incidents all related to the same type of parade, far from here and in front of our theater. Just to confirm, the question was parades, and also for whole town area, there's no incident. Only some other disorderly contact by a community. Just to reconfirm, this week is the match. Will there be a parade this Saturday? Just to reconfirm for me. Just to reconfirm. Yeah, there's no permit issued by myself because of two reasons: safety of everyone, lives and property, and no violation of any crimes in Samba. So parade means to the law to you police is walk and march, not parade for my cover. Yeah, peka kuwot kula fongole iswa ilalo police ordinance 1961 section 4A. Figure pa 1961. The word parade parade or a march. Nessa kula fongole. Ang final kalsa nga may face march yung mana yo. Não piama. O lewa ma watilo finangalo tunanga fona afasana. Ato no ni facility afa pe e ala langa mai pui o le put. O fa afia na facility ai ntanga mengo le. Ona e ma wata. Ya, o le o fausi e tono sa mole fona afasana. O ka kopora sila no ye o mai. Ilo tau man tanga mengo le. Dasa fainga. Ile roots le, ile koso le whawhitauri, I ka koporas. E mana unia le tele ni tata resources, ma leo I vai na tau nune I tau whaititi. Wa leo vai I pao le whakele ana whi. Ia whawhkai. O ke bigei ele fogle so ka au maku bisim ka alwenga poras.
me wale ronga kikilo ya au me kau fai ai kikilo I me wa kupu whanau mai me ana whale kongo poros so soangi ai mi kanga luenga umai pa ia al mako api kola au den posinga pula fongo I whanau whasainga wa ia e makwa makala fai ko I se longo nga mai mako ole an wan mako whanau dole ole foi fai al mako kiuke kau in challenge mo fai no I tau sa mo o winga e mau kere o malo lo I le fucking o ingol mako ngal e sa ili mo fama o le fakau ia ma a fie fala o fasa ina faka o kua a ke mi ia le makala fe ko mako a ia si se le ku e lo se information ia lo mo o le ka penga mako o so skai ia mo ki o ai sawale muka ko uma ni se ka ko fanga mo fala pasal Aftai ono na fo uto ya pele isivanga awala to lo sivi na tai pale mo ports mo na fa sivi tua na se so sila fia mai o le ai kava to mo ka I le bari yo we so sila fia le va ala to le nga tai o sa ma awala fa to ma sino ta tiel va ale la fa no file mo de la va ta tai na uta awal pole lise me o yai alba asaina ule pa tele na tablai elise asal na kayo asama abano le eu quero lo lan vale em fai un Oftaria como mas se famo mo ai wo di tanga ko va la mai la is que ni ya le oye lo mai oye kama no ko Eh, nga ba? ya lo oye le quero vai mai le information que va la mai is que Oftai Au wharewa whionga. Le tu lau ko yese ko no wase authority study tana wenga before yuna. Yeria masino tu manta ya ko no wase si ko pasanga ya no. Ai pe ya fia mai la to o no ya tu ka fu pe yuna. Para mai tu na ya ka no lo. Lofkai, tu sa ke bigeio que só foi a culcolo baiaço. O uma processing asa fasa na lawa. O fa mau ngale kasi la por kaka ka sana mai ai. Ka ta mai fa focus mo. O mo vem fa nga solo interview. O vinga ku se school no. O ala haya mai me ko. Ai. O gakare sau le fenga runga da rum kanga runga leo. E renga kai ma ve ko so swami akili foi de vai no foi de olanga kuma vai no kauko ai o mal processo na sa pasar na agua o mo foi na interview kasi ka interview ale la sa mi lo mai fa finga lo ya aku sai isi si me o Genko cases o ya no termina. Mo ya ya. Toto pa pito. ke mi ye lua ke isi no lo mai ke a finale fai ei a maia a vero se lo yesili ka sa hori fa fole sa hori fo mai le mai fiki ke mi ye fiki le sa ora sila fia e no fiona e ai forma e chipi I nei sa mo na practice nei that e lano fo io le ko job e lano fo le to sila fia la voia fai no la to fatino fo ina na ia peitai kakia kuna ai ora o facilitator fa uia tu o le to finga because o le ilo ko ro ia le ilo to ro ia ntanga ringa ai e present lava e private lawyers ia kon ka upi kai fa simonga o le fai o se me e tofi mai kai le AG o se recommendation o to e la yona watu private lawyers e present of cases. yeah o le no le outsourcing le private firm o le ke le ma fu anga ka fu I fai ai a va pe ki la ku ma ko e pi fece independent se prosecution finga winga case o involve ai ma ko ni se mo ku a va pe fu e va ku le AG a si fia le AG se si ma fu anga ko mo le AG me nga outsource case outsource si private firm ka o venga o le lo ia ia tanga lona
e mawhai whenga become prosecutor. Ai ese foi ranga ia role foi le whai kongontanga wenga. So I outsource a case. Ia au ia ilo kua wenga le act. Kusa ngau o le kasi al firm e hento inga se prosecution case leo leo. Wa aku an malo sila nga firm ia. I le case. Au le outsourcing ia. E ia me o le atona keno ia. Na sila fia ia makuang. Ai ma ia au ia le act. Au request a case ke ma request outsources. O ke ma independent prosecutor handle inga. Ai au ni prosecutor leo leo. O ngi si mafuanga. E kal ko inga fo inga lungo nga upuia. O ngole prosecution section leo leo. Ana la fa o leo leo ele. Ai ia ke se no kikilo wo o ile lainga nga. E ka o outsource o ngi si mafuanga ka fenga. Ala ya leo leo ma ko prosecute case uma district court. Eu não ali ele tá fico tamama no final ele faz a lei está no plano polícia. E ele moriana na o moria nem tem o alewa já pena tu lá como se não é mais. Ele o foi o cara que já faz mo que não foi moriana. Ele moriana não moria. Ele não vai não. Nunca se vou sonhar com la fome. O waide tangi muta ude pasanga I tanga pasanga lamu. No le te le ata ka le fa pos se si mai nei de tangi pasanga ya ale ko fa pe to le tawile fasa. E sai mo fa foco sa mole complete. Sa fa o mai nga. Na kampana tangi fa I foto su nga le pe masanya. E fa vai ya. Morianga pe mai moria. Pathologist matter. If he's like to pay the work for the child when I told me pathologist. Ole. Moro vai lá com pele sa discusse como se não vai foi uma fa o marco. Ele o que ia agora é mais se pelo package agora para duas era lima sua. O vinha lá com o aí. Ole. O sana lá o fale se ne fa pena. Ele foi lá o papel com meu lá mas ele vinha. Ai, foi uma mor preta murmuria pelo package agora para que mo vale com o. One of the successful applicants was a dual citizen. C'est ça, moi, international or overseas citizen, overseas citizen. C'est chez fafo, mais ça moi. So me fi mama na fa tu la e o ato e o tangata o mo ia le postmortem. If so angi le pathologist leo ia foi I cases I o le fale mai ka mo no. Ele vinha com uma Pathologist. Does the pathologist leave lela mona na lela? If so angi cases they o le foi I o le fale mai. Ah, eu case leu. I case leu. O saqueiro ele a fez o ele lo marcou ana, ali no pathologist. So lá vinha o case uma. Mas ele case avait o pulo famicino, ma famicino, sa o ora foi para como. E foi foi na rua ali. É para fora. Tá mo le si. O le drug testing mo leu family. Is there a policy leu what that's your thing? Por meu le han rua e fata policy. E o leu o ia a lele I o menga nem fucking oi marcou. Ai ole vai mamau le sai foi como se não vai é uma executive marco. E aí fucking o pe random test como um canga buena. Você faz na lenha não vai e mo le fucking o vai leu foi o mais. E mo leu lenha ele lá sa fa uma fucking oi marco. Aí o me den ka o fe ele complete le policy. Ele não ka o foi lá foi mesmo pena. E aí se foi le ka o fucking oi o sua. Lima suka na testicas. Eu vou tai tau to mai se fitiri no foi se tau vida tu lá como se não tá não ia o tá só não foi o filme lá
Ia mau kingoa se nisi o la se fulu novema e whaaka i kuskausa. Le foi la ua kuru mai aso kaua venga ko le kuma. Ia le ua mau kuel ma fau e kuskausa. Ai, fa mo le li. Ana filfilinga. Au me fa kingo ma ko ngal venga wala li ma ko. Kau kuela ki. No finangalo la kako ke whenua i kai lua vai aso. Te kai vai aso. Te la ia rofa mai ia mato. Ia wa mol tula ma whele le tasi o le whamitanga. No ai pe o meanga ia mako mai mai aso i komsinga i se fōilanga ia ka. Ia me mangingoa e reisi ke le fongi ke le o kalia kua. Ai ngā umar korba i aso rea. Ia wa pesi le ko mai whakasi le le. Winga la te ka ko avia korba i aso wa le. Ua maka i korba i aso. Si mama korba i aso. Ka ua fo tatua lua koe pola koe koe se mako. Pikola au moro sinifia. Awa e kule sa no. Karunga e kule mai topi. Koe fiu e karunga no te fongi al mako sema. Ia, atonu ngai kirifia wa ko mako mare. Bari kura ngā lue. Ia, ese umama ko orira e kau fai. Ai a whaira e se puru orio nei aso e mga obia i lau fiona. O longo vina e se puru foi wala a waku i lau fiona. O le ka ua lea wa e kuku mai lea kai mele kai me le expecting e se sini le fuku mo wa i le hori. Ai pio le ua maka waku i kaku mafukanga whafukani. O le la kako whiwa i lau vai aso rua vai aso kakasi. O le koe whafukani lau fiona i le sui kusinga. E tuni no atua wale, te no ere pa umai na tātou, le ai pa awau tātou whaitangtangana, o le whanana. O le ana maua mai wale, o le po whanua i le la whātoro no usilu tunu tātou lea. Ai pita i sau tamo whai e toi ui atu i tua o le pesiri mai e le malo, no si. I policies lewa tātia o le drug test, no o pesiri la. Ia nei sa no mai o na wata tia policy na lai ona pai o tosu suena. Kei tai o nei ei tua titilo ati le ai. Kei o le whasalanga. Kei la le ta tia e nei lim ta utulia. Ile ia i se tula kono e pai e whasalanga. Ai mai se o lau toku senga lea na pai drug test mo. Mua le na mawai se vai mai positive. Ko o le mea ua ia i se whasalanga. O ta tia. Kei la ia i le ta tia mo le policy te min nei. So ke mi ngei o le wai e whainga whawai e random drug test. Ia whaonga inga ia sa kisi o le swas. Ai pe o ngā whaia. E leise ia o wa aibo mua. Ia ngā wakule skali mangingo. A lenga o ke maukingo. E reo ia i se kula whonga o lenga o kaho o Police Service Act. Ma le Police Regulation. Le whakongo i le ami o kau o loa. O ngā kau mangingo i whapea. E mangingo se ka ia. O leo leo mai uru whale mai se kei mua mua. Whamaro sia te blood test. O leo leo mo whainga ruenga. Ka i ongo masinga ma test. O i lako o ma test positive. E kau ngā mama. O le mea ke maa e mangingo. I se kulafa. O le mea leo o le policy mo le directive. Wanga i se komisinga mo instruction. Pe a le ka vai kulafa mo ia. So ia au ia. E moa malosia pe a regulation pe Police Service Act. So at the moment it's at a standstill. What do you find any random testing coming? Yeah, e kaunga whauau. E kaunga whauau e kaunga o malama. I mere ka ki e ngei le whanga whauau le iai. Ia awangi ian ai risi me sa kau koe whare winga e kaunga mamalama le winga i siao ngā li whakingo a me mangingo sa whawai uma me ia i komisingo mawai le whakingo i mako test inga waka kia me lea Tama mole o fiamu tasi lama la fisili whamu mole lama pe te whamau ni o le oto e tana le sue e ngā mita Britania pani mia Pasang nanti kita tuang ani mari faikule fanyata tolu lesa mai oni fotuang ani lo yesini ye nalama
Terminei ele ise so lo yang tu fa wa case na ele todo vai astar vai ele tão firme tá Yes, I just wanted to ask about the update on the SWAT employee that passed away, whether his body has been released to his family, and the updates on the investigation. His body's still at the morgue at the hospital waiting for PM, waiting for pathologies. Charges already being made against the defendant. So the defendant was charged with negligent driving causing injury, but when the victim passed away and court deceased, we laid charges against him on negligent driving causing death. And also about the 76-year-old man, Eti Sabun, he was robbed and attacked. I wanted to know the update because he filed a report with a police officer named Kapini last week. We have the investigation still continue. We No still look for. Is there any suspect? Yeah, we still look for it. But the investigation is now CITT, So there's one suspect or no? not at the moment. I cannot comment. And also about the teenagers that were conned, the teenagers that came and they got conned of the finance. I wanted to know the update on that investigation, whether the suspect or is there any suspect? There is multiple investigation. A report was filed. When? On Facebook. According to the... not on Facebook. There is multiple Facebook. According to the victims, a report was filed. We don't have that case. Thank Iwi you. koti ya ile mtama lwenga besta itasila ufiwa fasa. Wani mta akulo ma wefa momongolo usiti ya iso matulafa. Terminei ole Perchlori and Entale Kakupula Yakemi and Fe. We not got a pefale mango. Yeah, my domestic violence. But it came a statistic. Ole uka wa milano ya sona kulafu. Compare isi masi no mobile. Yeah, tuya menga de kele wike. Yeah, so are there any police investigations into the 1 million grant, district grant? Any investigations at all? For all the district or is separate? Just any that you know of? Quiero volver así. Se confirma uma coisa. Tasi ang ka-facility ka mabuhay na pathologist. Mula sa umit sa ano na le, ay sa permanent pathologist mo yun. Porque le o manco inga que lo susu. Lo que sui va nga umaira o me ka susu era lo que susu. Sale ese pa fora ti sa me fa fo. So nga mai me New Zealand Australia e que no ia usar nga. Que mira ali o fiki ali wa nga ile o que não pay o price. Mate ole o ang bea fualita na mana e a matalia i gole service na pathologist for you. Que lo a fai eu passia de ka recuperei le package a cor ka le como é. O ngale koe o le pathologist. Koe kurido a kula whamangingo, na ngalele mangingo ile kari mai alau pionga ile pesiri keni mua. Ile whamanga lea e mai ale whanmai o le pathologist a leo leo. Le kokongi le budget a leo leo. Pe whapepea pia whapea maliu le mai whanmai ile whiwa whai ani. Ai leo mauki ngoa e fo mai. Mga olola i o le ainga whai susu inga, whai se postmortem. O le ala kulanga i e ngā le vanga le sa mangingoa. Pe whao ngā ala e whale mai le pathologist a leo leo langa le. E o kore whale mai e leises. Yo quiero por la que me mocar ngore le. Wa ka ngo ro ka ko ese fa mo mo na hai ai. Por favor tisi for police case. Ai. O me fa na funga. Ava pe se me sirika o fa mai se request. E aí foi para mim na faça, foi daria marco. We won't charge them. Eu mano tá sempre tá na boa tá. Yeah, so is updates mainly Gonzalo, what's he telling me? Is it still an open case?
Ia o ke mingi e le mau a paki tau li karunga sora mai le lua fesui ai o lo whanga sora ama ko ngā ruenga o le kasi fasi kei mianga i le aina se o ki ngā maronga aina io i takapaoma a fia pala e mira nge ia ai foi se information fo ngā le si la fia sesi ai ri mau ai le o malo lo fi marco sa causa ia mai miei ni poki mai e ri mau Yo si la si le a vivi de sa mo ia ni sa pe le no pakingale no mani e tache su mai ia le kwa ko ni mai poki que va todo su dinero paso de que se no ia ora e fa o tu so no la wivi e le faina confirma ko a meu ora sumo le i pon kale sa ia ni ai le fa o tu so no ina o male ta ko ma pa piko no fai o ka mo wa si li ti le fa o se so inga o no fa ngale sa mo we ron kino kua la lo ni ala kala kai da lo wa o malisa e na foi fa o su e ngale le kule ka vinta ka ye ai e foi si kamari nga ringa o mai ofisa ye fa o su e na ma ai le o ya ele si no fa na ka ula ka me ya wala ne ko si mama ara fa kingo nga nga le o ino mo mai ya mai fa ka la ne nga ka ngata le kama mo ka usang fuang e su nga le o ya kalo ho nga va pe la yese se fam ka langa si fir da ka ka u la ka nga pu ni me ma ka lo so do ya ke lo wo le si ya ave fo ni ya bango ka lo po ya ku na le ma ko la u nga lo ku fa la fa sa nga ya ka ku nga lo fa kas ya wa fo le fo io fa fica ia ai me se fo ia kuranga ta ko e pavei sa ko fa mo ma e ka se le un ka nga lo nga tio nga i se kala nga i sa nga le mo ia ka ka uma le nga ka pui nga le ola ia pui nga foi o me ko ki no e afia ia man se ku la fo mo nga ia wo ia fa ia ai vo isi me e si la fiera ku se nga fura fo e se ko mo me sa ba ko ka sa nga ia le foi ma kala ma ku office e fa ki no ma ko pikola ai uma office le que lo ku ma lo le foi official ku e pia ia mo se fa nga ba ia a wa ka ku ia so mo ia ma ia fo ia ku skala ni ia so fa que le foi o mai I don't know. See you next week. See you next week. So le fai o kora so ruale.